ni imikino igiye itandukanye iri kubera mu Rwanda, ni Rwanda Premier League 2025 2026, aho ku masitade agiye atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda habereye imikino igiye itandukanye, ariko umukino tugiye kuba tugarukaho by'umwihariko ni umukino wahuzaga ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi wa gatanu, aho bije kuba binganya ubusa ku busa, iminota 90 yose ikaba yarangiye ari ubusa ku busa, hanyuma haza kwiyongera n'indi minota 4 y'inyongera nk'uko byaje kuba bitangazwa mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero uyu mukino ni umukino waje kuba ugorana cyane, kuko ikipe ya Kiyovu Sport yaje kuba izonga ikipe ya APR FC, bituma ikipe ya APR FC itabona amanota atatu, binatumye ikipe ya APR FC ku rutonde rw'agateganyo iza ku mwanya wa gatanu n'amanota 7, hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport igira amanota 6. Hanyuma hari n'indi mikino rero yaje kuba iba yahuje Bugesera FC na AS Muhanga. Hanyuma hari n'undi mukino waje kuba uhuza Musanze FC ndetse na Rutsiro FC. Hanyuma hari n'undi mukino wahuje Etenseri na Gorilla FC, ndetse hari n'undi mukino waje kuba uhuza Mukura Victory Sport ndetse na AS Kigali. Ayo makipe yose uko yaje kuba ahura yaje kuba atsindana, hanyuma hari n'ayaje kuba anganya. Ibyo tugiye kuba tubigarukaho 5-5. Hanyuma iki nakubwira muri imikino yose yabaye, umukinnyi waje kuba atorwa nk'umukinnyi w'umukino ni Nsanzimfura Kedi, niwe waje kuba atorwa nk'umukinnyi w'umukino. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira rero ni abakinnyi bagera kuri 11 ikipe ya APR FC yaje kuba ibanza mu kibuga, abo umutoza Abdelrahim Taleb yaje kuba yifashisha kugira ngo babashe guhangana n'ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma ndetse no ku ruhande rwa Kiyovu Sport nabwo ndaza kukubwira 11, uyu nguyu François Christian yaje kuba yifashisha n'umutoza w'ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo nawe babashe guhangana n'ikipe ya APR FC kuri uyu munsi wa gatanu, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka. Hanyuma rero uyu mukino wahuzaga ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya APR FC ukaba waje kubonekamo n'ikarita y'umutuku yahawe umukinnyi w'ikipe ya APR FC, nta wundi ni Sekiganda Ronald. Ese byaje kuba bigenda gute? Ese yarakoze iki? Ese ni ukubera iki yaje kuba ahabwa ikarita y'umutuku? Hanyuma iminota navuga 14 yose ya nyuma ikipe ya APR FC yakaba yaje kuba ikinisha abakinnyi 11. Ikipe rero ya Kiyovu Sport yayizonze cyane, bituma itabasha kubona amanota 3. Tugiye kuba tubigarukaho 5-5 ku mukino wagenze, nunkurikira ukabana nanjye uraza kumenya uko byagenze, uraza kumenya n'impamvu ikipe ya Kiyovu Sport yaje kuba izonga ikipe ya APR FC bigatuma itabona amanota 3. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo warakoze cyane udahwema gukurikirana ibiganiro bya Butterfly Media TV kugeza amakuru y'imikino abari gucaracara mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma ngusaba gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Hanyuma ngewe ubu kugezaho ibi biganiro bigiye bitandukanye ni Musenyeri, tuzajya dukomeza kubana muri ibi biganiro bigaruka ku makuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyangwa se imikino nk'uko ibe iri gukomeza kugenda igarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ntatinze rero ikipe ya APR FC mu minota igera kuri 7 y'igice cya mbere, ikipe ya APR FC yari yihariye umukino, niko twavuga, kuko ku munota wa 7 Kiwanuka Hakimu yangiranye umupira, hanyuma umupira uza kumurengana ntiyawubyaza umusaruro, ubwo yagombaga kuba yawutera mu izamu ry'ikipe ya Kiyovu Sport, igitego kikaba cyaboneka, cyangwa se ikipe ya APR FC ikaba yabona intsinzi, ariko siko byaje kuba bigendekera. Hanyuma rero umupira waje kuba umurengana, biza kurangira gutyo. Hanyuma rero mu minota 7 ya mbere, cyangwa se minota 8-10 gutyo, ikipe ya APR FC yari irimo gusatira ku buryo bugaragara ishaka igitego mu minota ya mbere, ariko ntabwo byaje kuba biyihira. Hanyuma ku munota wa 11 ushira umunota wa 12 Hakimu Kiwanuka yaje kuba agaragara aryamye hasi, ni nyuma yo gukorerwa ikosa. Hanyuma rero icyaje kubaho nuko umukino waje kuba uhagazeho gatoya, umusifuzi Patience Lurisa yaje kuba ahagarika uyu mukino kugira ngo uyu mukinnyi w'ikipe ya APR FC aze kuba yitabwaho, noneho namara gukira umupira uze kuba wakomeza, ariko siko byaje kuba bigenda, kuko uyu mukinnyi w'ikipe ya APR FC Hakimu Kiwanuka yaje kuba ajya kuvurirwa hanze,
hanyuma rero umukino urakomeza. Ku munota wa 13 Byiringiro Gilbert yaje kuba akinira nabi Sandi Bulaya, ni Sanja Bulaya, muranyihangana, ni Sanja Bulaya w'ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma rero ni ikosa ryaje kuba rihanwa na Nsanzimfura Kedi, we naje kukubwira ko yaje kuba atorwa nk'umukinyi w'umukino. Hanyuma rero ku munota wa 23 Amisi Cedric, uyu nguyu akaba ari kapiteni w'ikipe ya Kiyovu Sport, yaje kuba agaragara nawe atameze neza, dore ko yaje kuba agira imvune. Ku munota rero wa 23 yaje kuba asimburwa na Uwineza Rene. Hanyuma rero Uwineza Rene akigera mu kibuga yaje kuba akora impinduka, aho twavuga ko yaje gusa nkaho acuritse ikibuga. Ibintu byaje kuba bihindura isura, aho yagerageje gusatira izamu ry'ikipe ya APR FC afatanyije na bagenzi be b'ikipe ya Kiyovu Sport, aho baje kuba bahusha ibitego bibiri akimara kwinjira mu kibuga. Ibi rero ntibyarekeye aho. Ku munota wa 28 Kiyovu Sport basabye penalite nyuma y'uko Byiringiro David yateye kufra, umupira ugakora ku kaboko ka Nshimiyimana Yunusu w'ikipe ya APR FC, ariko umusifuzi Patience aza kuvuga ko ari nta penalite igomba kuboneka, cyangwa se ikosa ryabaye bitasaba ko barihanisha penalite. Hanyuma rero ku munota wa 33 haje kuba haboneka kufra n'ubundi ya Kiyovu Sport. Hanyuma Uwimana Yukubu, nubwo yari akiniwe nabi na William Togimeri w'ikipe ya APR FC, Nsanzimfura Kedi rero ahanye ikosa, umupira unyura iruhande rw'izamu ry'ikipe ya APR FC. Ku munota rero wa 39 haje kuba haboneka kufura y'ikipe ya APR FC. Urumva ko muri minota uyu Uwineza Rene akimara kwinjira mu kibuga yaje kuba akora impinduka zikomeye cyane, yaje kuba atitiza cyangwa se yaje kuba ajagajaga abakinyi b'ikipe ya APR FC, kugeza nubwo hagiye habonekamo ari amakosa yose ndetse n'amakufura ndetse n'ira penalite baje kuba bari karamari kumusifuza akavuga ko atari penalite. Urabyumva rero ko uyu mukinyi yageze mu kibuga ibintu bikaza kuba bihinduka. Hanyuma rero ku munota wa 39 haje kuba haboneka kufura y'ikipe ya APR FC, hanyuma ruboneka Bosco ahanye ikosa ryakorewe William Togimeri, umupira ntacyo waje kuba ugeraho. Nabwo byagombaga kuba byabyara igitego cy'ikipe ya APR FC, ariko ntabwo ariko byaje kuba bigenda. Hanyuma rero ku munota wa 42 APR FC nabwo yaje kuba ihusha igitego cyari cyabazwe pe. Niyo mugabo Claude yaje kuba ahindura umupira mwiza, hanyuma Aramine Bahe ashizeho umutwe umuzamu wa Kiyovu Sport awukuramo. Uyu nguyu nta wundi ni James, yaje kuba akora akazi gakomeye cyane, aho yagiye akunda kurokora rwose ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma ku munota wa 43 haje kuba haboneka koroneri y'ikipe ya APR FC, ruboneka Bosco ateye umupira ukora ku mukinyi wa Kiyovu Sport uhita ujya hanze. Ku munota rero wa 45 haje kuba haboneka ikarita y'umuhondo yaje kuba ihabwa Sharifu Bayo, uyu nguyu akaba ari umukinyi w'ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma ni ikwikosa ryari riturutse ubwo uyu Ronald Sekiganda yaje kuba akina nabi. Hanyuma rero haza kuba habonekamo ikarita y'umuhondo yahawe kuri uyu munota wa 45. Igice cya mbere rero cyaje kuba akirangira. Uyu Sharifu Bayo yakiniye nabi Ronald Sekiganda, ahita ahabwa ikarita y'umuhondo. Bikaba byaje no kuba binarangira ikipe ya APR FC inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ku munota rero wa 47 ubwo ni igice cya kabiri, Kiyovu Sport bahushije igitego cyari cyabazwe. Nigena Clement yateye umupira nabi ufata Uwineza Rene wa wundi wagiye mu kibuga
asimbuye, ariko nawe kubera kuwutera huti cyangwa se kuwutera ahubuka, umupira awutera iruhande rw'izamu. Ku munota rero wa 48 haje kuba haboneka kufura y'ikipe ya APR FC, ikosa ryakorewe Ruboneka Bosco, niyo mugabo Claude ahanye ikosa, umupira ufatwa n'umunyezamu wa Kiyovu Sport James wakunze kurokora ikipe ya Kiyovu Sport cyane. Hanyuma rero ku munota wa 55 haje kuba haboneka kufura y'ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport ihanye ikosa, umupira wagiye muri corner utewe na Ishimwe Jean Pierre, ubwo yarawuteye awukuramo, umupira uragenda ujya muri corner. Ku munota rero wa 58 haje kuba haboneka ikarita y'umuhondo ku mukinyi w'ikipe ya APR FC, uyu nguyu nta wundi ni Sekiganda Ronald, ubwo yakiniraga nabi Uwineza Rene. Ku munota rero wa 59 Kiyovu Sport babonye kufla, bahanye ikosa Nigena Clement, umupira awushira hanze. Ku munota wa 60 nabwo ikipe ya APR FC yahushije igitego cyari cyabazwe, umupira ujya hejuru y'izamu. Hanyuma ku munota wa 64 Kiyovu Sport yagerageje ishoti rikomeye cyane ryatewe na Bayo Sharife, umunyezamu w'ikipe ya APR FC Ishimwe Jean Pierre awukuramo. Ku munota wa 67 habayeho gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, Denis Omedi na Lamine Bah bava mu kibuga, hinjira Mugisha Gilbert na Nibizi Ramadhan. Ku munota rero wa 68 habayeho gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu Sport, David Niyo asimburwa na Rukundo Abdul. Hanyuma ku munota wa 69 Mugisha Gilbert akinjira mu kibuga, nawe yaje kuba ahindura ibintu. Niba ubyibuka neza, nk'uriya mukinyi Uwineza Rene akigera mu kibuga, aho yaje kuba ahindura ibintu ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu rero Mugisha Gilbert akimara kwinjira mu kibuga, nawe yaje kuba ahindura ibintu ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, aha umupira wari uturutse mu ruhande rw'ibumoso ufatwa na Hakimu, awuteye mu izamu. Uwineza yaje kuba awutera mu izamu, hanyuma James umupira arawufata. Hahise haba n'ikosa ako kanya, aho umupira wahagaze igihe kingana n'umunota kugira ngo babanze kuvura umuzamu w'ikipe ya Kiyovu Sport. Byari bimaze kuba bigaragara ko amaze kugongana n'uyu nguyu Hakimu Kiwanuka. Ku munota rero wa 76 haje kuba haboneka koroneri ya Kiyovu Sport. Shanja Moyize ateye umupira mu izamu, Ishimwe Pierre awushira muri koroneri nyuma yo gucenga ba rutahizamu ba APR FC. Ku munota wa 77 haje kuba habaho gusimbuza, Rene na Bayo Sharife basimbujwe na Gabriel Fils ndetse na Bukuru Christophe. Ku munota wa 79 APR FC yahushije ikindi gitego, William Tongimeri aho yateye umupira mu izamu n'umutwe ujya hejuru y'izamu. Ku munota rero wa 80 habayeho gusimbuza, Iraguha Haji asimburana na Hakimu Kiwanuka. Hanyuma ku munota wa 81 Ronald Sekiganda yaje kuba ahabwa indi karita y'umuhondo, kubera ko yaribaye ikarita ya kabiri. Byahise bishaka kuvuga ko ubwo avuye mu kibuga cyangwa se ahise abona ikarita y'umutuku. Amakarita abiri y'umuhondo bibyara ikarita imwe y'umutuku, hanyuma ava mu kibuga kuri uwo munota wa 81. Hanyuma ikipe ya APR FC isigara iri gukinisha abakinnyi 11. Ni nyuma y'uko yari amaze gukinira nabi uwitwa Rukundo Abdul wa Kiyovu Sport. Ku munota rero wa 89 ikipe ya Kiyovu Sport yaje kuba ibona koroneri.
hanyuma koroneri nabwo bayiteye ntacyo yaje kuba igeraho. Iminota 90 ikaba yaje kuba irangira ari ubusa ku busa, hanyuma bongeraho indi minota 4 y'inyongera nayo iza kurangira bigikomeje kuba ubusa ku busa. Amakipe yombi yakomeje kugigira, habura ikipe n'imwe ishobora kuba yabona izamu ry'indi kipe, biza kurangira rero ari ubusa ku busa. Byahise binatuma ikipe ya APR FC igira amanota 7, hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport hiti igira amanota 6. Hanyuma rero abakinyi, umutoza Abdelrahim Talebu w'ikipe ya APR FC yaje kuba yifashisha abakinyi bagera kuri 11 n'abangaba. Mwizamu hari Ishimwe Jean Pierre, hakaza Byiringiro Gilbert, hakaza Niyomugabo Claude, hakaza Nigena Clement, hakaza Nshimiyimana Yunusu, hakaza Sekiganda Ronald waje kuba ahabwa ikarita y'umutuku, hakaza Ruboneka Bosco, hakaza Lamine Ba, hakaza Kim Kiwanuka, hakaza Denis Omed, hakaza William Togmeri. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu Sport hari Ngingo François Christian, umutoza w'ikipe ya Kiyovu Sport, abo yifashishije 11 babanje mu kibuga ahangana n'ikipe ya APR FC. Mwizamu harimo James Ja Oyanga, hanyuma hakaza kabiri ni Nizigiyimana Abdul Karim, hakaza Mbonyingabo Regis, Byiringiro David, Rwabuhihi Aime Placide, Yakubu Uwimana, Nsanzimfura Kedi, Sharif Bayo, Moise Sanja, hakaza Nio David, hakaza na Cedric Amisi. Nk'uko nari nabikubwiye rero, Nsanzimfura Kedi niwe watowe nk'umukinyi w'umukino. Hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport ikaba yanganyije nyine ubusa ku busa n'ikipe ya APR FC. Hanyuma Bugesera FC yaje kuba itsindwa igitego kimwe na AS Muhanga. Hanyuma Musanze FC inganya igitego 1-1 na Rutsiro FC. Etenseri rero yaje kuba inganya ubusa ku busa na Gorilla FC. Hanyuma Mukura Victory Sport yaje kuba itsinda ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya AS Kigali. Ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya Police FC ikaba ifite amanota 12. Hanyuma ya kabiri, ubwo Police FC ni ikipe niyo iri ku rutonde rw'agateganyo, iri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya Rayon Sport n'amanota 10. Hanyuma Mukura Victory Sport ikaba ifite amanota 8, iri ku mwanya wa gatatu. Hanyuma Gorilla FC ikaba ifite amanota 7, iri ku mwanya wa 4. Hanyuma APR FC ikaba ifite amanota 7, ikaba nayo iri ku mwanya wa 5. Hanyuma Gicumbi FC ikaba iri ku mwanya wa 5 n'amanota 7 nayo. Hanyuma Rutsiro rero niyo iri kuza ku mwanya wa nyuma n'inota 1. Kangushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Tuze guhura mu yandi makuru avuga ku mikino hano mu karere k'ibiyaga bigari.